could predict when the kahawai would be running. They would tell us about the abundance of kutai and kena on the shores of our harbour. Why is it these days that it is the luck of the draw if you go fishing and the kahawai are running? These days you have to high and low to find kena and kutai. I'm no scientist, but it doesn't take a scientist to tell us what is happening to our kaimana, what is happening to our harbour. They being polluted by the sewage, discharged into waters of our harbour twice a day. I love kutai, I love tupu, I love kena, but the thought of eating kaimana that is in contact with human waste disgusts me. Ka ora te whenua, ka ora te wai, ka ora hoki te tangata. I think every one of us in this room has swum in the harbour. I think everyone in this room has built sandcastles on the shores of our harbour. I think every one of us in this room has walked along the shores getting our feet wet as we go. It's our playground, it's where we go to have fun and enjoy being with our family and friends. In 35 years' time, if this pumping sewage continues in our harbour, we may not be able to do these things that we love, that are part of who we are. I know that one day I want for my tamariki and my mokopuna to enjoy the way that I do. He mauri tonga mea, kia ora ai te mauri, everything has a mauri. The essence of what makes it special. Our wahapu's mauri is being dealt blow after blow. We must restore it and bring it back to the state it was when our tupuna walked this whenua. My whānau and I, my schoolmates and I, my community and I, we have a job to do, and that is to stand up for our beautiful harbour, restore its mauri and the mauri of all things in it. Our kuia and kaumatua have been saying it again, and I am going to say it again. No more kaka in our harbour. Kia ora anō te mauri o ngā waitapu o Hokianga. Tihe mauri ora. Kia ora te whānau o te NRC. Ko ai te kākorero tōku te ngāne mō ko Mark Smith. Ko e aria tōku ingoa. He tauira hau no te kuraui o manae e mihi nei. Ko ai he tauwari tēnei tau, a ko te tau mea pai rawa kia hau ko te kaukaura te moana. I tēnei wāhinu i taka aonga mō te parakino o a tātou wai i roto te wāpua Hokianga. E mōri karika ana tō tātou wai e te tūtai me ngā mea paripari katoa e horapa ana i ngā wai o te kainga. Hauri rawa toki ngā kau i te mea kāre koutou e hihia ana ki te whakaora ai i a tātou nei taonga. Me te mea nei i kore rawa koutou ki te kahati ati mai ki tō tātou wai. Mina ka pena rawa ki te āhuatanga o te wai moana me pehea tātou ki te whakaora i a tātou te haukainga. Ko te moana ko au te moana. Waihoke e pokia ana ngā kaimoana i pera i te kutai te tio me era atu o ngā tino kai e te parakino. Ko ai ka mōhio, ākua nei ka whaukato i a tātou wēnei tāna kai. Me whai whakaro koutou ki te āhuatanga o tō tātou wahi, he whenua tauri kura. Pēhea o whakaro, nena e kore tā tātou ki te hika, ki te ruku kaimoana, take kua kino rawa ngā mea katoa i te wai. Hauri rawa te ngākau. O reira tēnei te take, kua tuku au i taku tono kia koutou tēnei rā. Kia hau kāre koutou e whai whakaro ana ki a mātou o ngā whakatupuranga o ēnei rā heke iho. Ki ngā whakatupuranga o te apōpō. Me hoki koutou ki ngā atikara o te tiritio waitangi e kōrero ana mo te tino rangatiratanga o a tātou whenua, o a tātou moana. E mea ana kei a tātou te mana motuhake mo te tino rangatiratanga o te whenua me te moana ko te tino hiahia o mātou te iwi Māori kia aukāti tēnei āhuatanga kino rawa atu. Nō reira e te kaunihira me whaiwhakaro ki a mātou kōrero, me aukāti. Ka nui tēnā mo tēnei wā, nō reira tēnā koutou, tēnā tātou katoa.